bed twal a jolo un doju ma otika winyo wa tin e tar paluo keta wat ber kede wang o chan dek amir jolo panelist ma te kan a jolo de Paul Kilama a jolo a Apoy. jolo la did the band ya jolo l'amigo Lady Grace Apoya. ang ini koni bene panelist mo kenne koni gidi bidonyo um um tin kono mapi awa doni kum lok man me wa be nyawo tin lok me tuo jonyo ni anamiro chako ki mi po pian wa timo program me di po i due achien mo karne sina mo tiki mi po pian la wu nien da rio me do para rio wo bidi kini po e kom tutino wa ma guto helicopter crash, I'm out in men in the Rio, me do ma para Rio, while elpa shell ya para bungwen kipia bor ya dek. Man me na ngeni chakane jom ko kinu no put pay. Helicopter ma whichever katiji area makilo woni luero ne. Kar manong utuki mocho, ma no mach ma dong karung ma dong por pin no dong mach kan ma yon wang ma da ma kim jo mo to e be Major General David Yelo Jock on the NNTC staff, Colonel Alfred Lator, Kidong Captain Oluoch, K Lieutenant Colonel Wilson Okwa, Mauno NLT Elber Dr. Mano, Malamada, Mauno T Director, Me Boya Military Hospital, Kidong Major Abele, Lieutenant Kato Kagwa, Kiraga, yeah, kite Dharma Polki, Wutaye, Mir Wapo ye, and so away Nipo Pierre Cotal. Bandung bene kele wade ilok matinwa wabelo any nimba chen me do ma parlio me do ma parlio ibelka inipo ikum tuo jonyo anywhere one thing way mirwa walori ye amir chako ki wachani apoy twal information ma professor mono twala el twala lo ma ki choyo ma Uganda AIDS Commission yo choyo ma nyuro ni tuo jonyo kai nero dano ma chike wani wo nyo percentage when point when percent when percent mutieke donc dano ma tieke ko ke HIV and AIDS Uganda no car million a ciel che Mia Beach magitieka kwake HIV Uganda tin wa mer lok to twale pi actually ma kama wanu aye amir ne anong gene ciel Allah ciel le dir wa anen me no well, it's not happening
Okay, no. Kai ngweko ni can district mayor actually la mo ma down ma percentage but down ma take any a big ke a big point above percent madak table malo karman me gan matie angwen point ngwen guru take 7.5% per day take 8.4% and then did lawyer Noya took 6%. More pelcate. Anto, neurolatini percentage may HIV TMR to 12 actually is much higher than the national average. Man meanwa the mirror lucky one no pull lock mobedu. I don't professor. Professor Canada, boy, Yeah, ana poe would do you sorry maybe la chen we don't la chen. I too, man. And it's been long overdue. Yeah, that's right. I was struggling to enter actually. Thank you. Yeah, 1 minute, but don't let's hear the Kerman Kenya. Yeah, okay. Yeah. America, what you statistics, my point, well, need which one, well, comparative and then no, percentage of my HIV material actually, my when we car material nationally, the prevalence here 4.9%, and actually, the list is the more tier 5.8, Low Caribbean, Noya 6%, Kamalu Caribbean, Gulu 7.5%, Kadong per day, tier 8.4%. Malo Caraman national average. So me on me well tour tika med this total. You know, Mamira, a lorry. And a check in the lock, tia command. Kita professor in the beyond the dong, and Yeah. in the pot of the bad. We've been to hear from you. That's right. Mukwa ko ngara mero poyo down dichu magitika nara wagi kabiru mapat mero poyo luar matin gubini wang o. Uti makicha anampa biru dong kabini wang o kare ke kare tien matigno da pol ko what benetima pol mantin enini wega biro pien abira ti London kai ti dong beru yort bara benefoda ringa litu tuk mo ka ti me biro wati miero ana o topic matin wati kanaro neni topic mapere tak tutual pien tuo jonyo pe tuo machang titian lokeni ka indi tikwede tino kelo atuom mikumi matuom enuni dong tila benaha wanga dong bedu kwiri dong la benaha niyo wang to ni kwa nakagwa gibino ya nyim yen mogutie mejino tuo enuni chi ka in ichamo ke ma ine gwake kede beru ka chamo yat makumeno ine ramo kwa bene mabe chi kid ma dakta Caesar acha wajo kwiri ni ka ine poro tuo jonyo kabedo acholi ka iporo gi kabedo mukene Uganda ini noni tuo jonyo timarade de dabotwa ini nene gulu nuoya kabedo maurumo gulu kitgom lamua kabedo gini duchu ini noni percent patuo matie acholi lower per national average. Ti man tien lokeni ngo. Tien lokeni
wan watigi baden metuo jonyo tiborwa matehadeda chidong pe ero ni keken ka in bene poro ikin mon gi cho ini no ni baden metuo jonyo timatek to aliko mon kilutera nyiera wan wang'eya tini gang pe chung kamon kilutera nyiera giti gi peko makuman itien loke ni tuo enini dio wan machalo society balo kowa machalo society wego pewa don machalo kaka pieno dong wan watigi tuo kidong tuo bedo gi tuo enini bene kela chara matung tutwali kom dano pien tien loke ni ino chawa dichu mier ini bet ka chamo yat en chamo yat ini bene lup mier bene owot ke cham maber ti pol kare kadong in pe iti maber tien loke ni no cham mabejo wek yat enuti komi maber tek kino kelia char mapole deda in machalo dana da pe eru ni keken tuo eni bene ka initi kwede tuo mo matero chalo malaria gini ko biro ikomi mori dio ino maraj tuo mo matero egini ko biro mako in dio ino matera pien indong no kero ni meloyo tuo mukene enini weng no do da piny ti ka malaria obiro manok tui goyo ino marade deda ma malo ke keno belo ino pekar malach chidong ka in tuo dio in pekar malach tien loke ni ino pero bedo productive ino pero tiyo tich mekelo lony chi in pero bedo gi kero me tich maber bedo gi kero bene me bedo gi yom chuny enu ni pe ti wan bene mier wanera ng'ej menero ni ng'o mor ma okele wa peko e gini tutwali machiel ene ni wan wabedo gi lweny matek ti kar me lweny eni ni lutero wa bene gi nywaro gi matek ma eni ni dano wigi mier po wilie pien aneno kuom kare dong dano no wigi ti ka wilo pi peko ma wan wawuoro giye dano mier wigi po wil anywa ma otime kuom lutero nyierawa anywa ma otime kuom lutero wuowewa ma mukene bene jokeno chero metimo ne akaka ma eni ni dano mier po wigo wil Mario ene ni ka ineno statistics me chan ti ma odio 1 to 12 ti tien loke ni ngo tien loke ni ti dong lutero wa mukene madong no kwodo mateha deda ti chao kene dong gi chate dong wek gin ginong kit gin mo me kwo ma eni ni katika time to 12 ka in kombedi ni in chere ka bedo mogo chalo igulu city idiwo kuma enini inino tima tata enini ma lutera wobe lutera nyiera cho gingongo gini gitika time kwede tim mogo malek da tim marach ikare cha melwenyi wan wabedo ki night commuters wun wi upo malutero wengi charo gibiro ka buri town egini biro balo kayo gine te kwarwa matoto do wego lu nyuru dono gi pegi kero me doro lutero gi pien lutero dongi gi biro dongi buri town gi biro dongi buri te baraja ci dong inno ini pegi twer mo gi kero mo mengeo lutero jokero no bere pegi nge ka kam lutero gi buri ine nen kon ka in machali in la nyuru bene penge ka kamala tini la tin matido buriye enu ni dong no ini wa la tini odo tado ti jeme egini okele wa pero tutwal
o weko kumbini ni wan dong watika neno statistics ene kom kare ni bedong dano wigi tika wilo pien dong watigi yat moni ni dong ma oloto jino kero me tuo ene ni weko dong pebero ma rach ma yami yat en me jino tugene me jino tuo ene ni kad bene be dok pere te beno weko dong dano gudoko nyapo kit me kuo madong dano ginaro kumbini dong dano mapol naro tuo dong machalo pedong ginaro chalo gimoma rach dong total kin mayam no gigoyo bul gireni gigoyo bul TV gi radio gitiyo chanduk liel gi woro kwereni ngaro madong luor tuo kin mayam dong pe ci man be do wel dano dong wigi te do te ko dong gitik dong katimata ta pien gi ngene ya me jino wituo enini be dong tie ci man ene e manona je matika wel wan ama watika beru gitu eni mata ti dong ma girne ene ni te kwarwa be dong tika da chien tutual munjo madon e gini wen munu ngeo yam mo wat ikin lutero bulu ket mano yam gipuonyo kwedi gipuonyo wa kwedi kit me mo wat ikin lutero nyera gi lutero wobe no pegin mo matime ni rachel no pegin mo matime due rachel no pegin mo bere mukene yo mwaga reo mwaga dek ma ulutono miu burikare meniang kidar moni ni ma meti wunu bet kwede ni pol kar bene de yam lutiana nyera no ka wubi mo nyuro tame komeni en wadi bin gang ini bin wagang che en biro en mala tera wubi no ni biro gang kenyu ni nyoro ni ma chalo in la tera nyaga bene ginana wubi eno ni koni dong mego dong bi penyo ni man eni ni mono word pa ngama na tika bino kanyi no olutu gicha okwedo ne gicha ngeo kit ngat moni en matigi mire ikom nyauni ki egini no be pien where unu ngeo kit dano moni ni manu un putpo mo wat che wano wa kit jem makumai madong mo wat dong kombede ni dong mere dong tie dar dong gigang kwan gi city kuro mo dong ini po dong ni nyer do ya cho nyo dong tie bon la cho mani ni in bene pe ngeo yo kare dong tie no latine do nywa latina wubi ne nyo latina nyaga be dong tigi latin pe bene ngeo ka kamadao enunio agie pebene ngeo ka kama won latin enunio agie pebene ngeo ka kama min latin enuni pa wode ni do agie tije makuman weo lunyuru dongu losing control chi igini kawan po wanao iyo ngo ma wan waromo dok kwede kid me kom kare ni waromo dok kwede te kwarwa menano ni wat ikin bulu gi yubo wek gi mok iyo ma opore iyo me woro dok bene obed wat manu gi ng'iyo tere pien awubi kin ka nyaka dong ka dong gi mitte dong ni gin gi bed ka chiel mundu bibir ka chiel la benaka chien lokini ngat ma indi mero ni unu bet kwere dong pi kulu miro bet daro manu ini niang kire daro manu ini niang kakama ngate karmelo enu lutera nyero ma pol gumao ki lutera wobe ki lutera mugene ki lo muon kinga bene pegi ngeo kakama gene wegi lutera gene agi in keden ko pegi ngeo
Kainde wa wi penye do wa taman en won latini ni mono gange ti kwere pengeo. In won latini ni mono mine nga wone nga gi agi kwere ka gi nga. Pieni karchane ni ini naro no inyom gi penyo in latina nyaga no gi penyo ko meniang ka kwene ma la choin ma ini mero kelo ne botwa kanyi. O agi kwene word pa nga ka agi kwene. Ci egino no pere tade da. Wegi nge ki dano ne gi nge ka kama agi ye. We ka lok mo bi beru tie wunu nge ka kwene ma wunu bi keme ye. Egino no pere tade. Ci dong wan ben miro wachak kong mukwo me poyo wi dano ni tuo eni put tie dok bene tuo eni ni rach. Ka in pe guake gi ma ini no romo balo kuoni o do bene romo nya chara ma pola de de kuoni miro wan po ol gi puonyo luteno wa igang kwan ikin pachi wek luteno go be gi ngej ni tuo eni ba tuo eni ni tie ini nen kon komberi ka ini chero ya chuli lokman ni kono chuk auction Lokman ni tin nero chuk. Lokman ni miel. Lokman ni tiyo hata yam. Wan ni karma wan wati primary school enemy. Headmaster woro igang miel mga tata. Ko no ina tin kwan mo ma initi gang miel kuno initi maray. Chege no pierate. Lutero no gidoro gi. Pien lutero matero miro gi guak gi. Wek digi ma go bed gi mo ya nyim awi pe dio latin ni a gine ni ba mir pegi tem ti latin ni perom ber mabe one be mir wange ni mental health problems bene ma one no carmen loen ki family dysfunction families ma pollo petika ti mabe tutwal wero doro lutero do da hotel tutwale gin egin bene wan mir wanen social work kin me puonyo kin madan beru kwir pien igang mu kene ani karcha i forum eni bena biwajo ni gin madong right tutwal botwa ya chuli kombere enani leadership bene at the family level piti mabe wero ngaribodong i families ma poltie ma Nurmo madong chogo dano pere. Pien lutero, daro wengen magiti gange, miro la choha ubetie. Ma chogo dar magi winyo duane mawe, peo tim kumero. Inaro, peo tim kumero. Latini, in pe tim me kumero. Gin eneni miro ge tim. Lutero miro beri gang kwan, wagi di da lutero, go bekia nyin mabay. Man ere we dakta arapoy jolo an bera poy nero luar mukere egini dichu ki darma pol magiti kanaro wa ki kabirma papa arapoy tutwal arapoy tutwal professor poy ni intin idonye kenwa bag yar lok mo pe mada amil bin about the ben we koy gam lok in the ben The Ben Pegda. Apoya, tie makija. Apoya, tie. Tika winya. What do you win here? Apoya to try. For panelists or dujo kachela chel. Apoya benadonye idue manyen mandong due makiki pimwaka. Ma ene pol due mano danong mar loyo. Tituale pikwe me nino nyalo. Lala maporo ene due machalo man. Anero ngat mo posting chal mo i status me WhatsApp ma mege. Chiu penyo mere la penyi welcome to December, the new month of December.
December ke chako kwer ne ki well its day. So no, it's just a caution. Nino mirdano gwake ki dwele ene, pian dwele ene ni, dano polkare gi moko tamarajo. Mano chao kene romo rwako yen ikori tuo machalo man. Dong maput pa chero ka lok matin, ye ka watch happy birthday ki Fred, ma en pinero machalo tin ni, mwaka maduong ngech, ki nywaro en, ki Fred, wan opoyo o dake nero nywal amigi, ngeo ni mwaka en ma inde o ye ni kauno ni kiriel upogo cham inde chamo, no dong duong bene. Ite lo Lo ngira chi tien mana wamir bajmo. wapo ine mete ki chamo lupogo. I wish you many more years. Thank you so much. Ara poet poet yeah a poet twal da twal twa we ana doni kom la. Abi loko matitiri pian ni no abi work timing ben ki battery na ana neno chale wachi gin momiyo ko tie dong madit twal e kumal Ako rwenyo ni Ben no. The Ben. Tuan bedim battery wa pati maba. Yeah, atam network pa di ben peti mabe. Yeah. So ana twero bino yengo. Yeah. Yeah. Rodon. Yeah, what you're Legama the Ben leg wishing you a happy birthday. Thank you. In that. Lutua ana poet twal. Tin watiga lok mapiere tek. Man lok mineno neni anyim wa obedo maber. Man lok mito gang. Kar cha chulu chako ni tuo chui. Achuri wajo ni tuo gemo. Tuo gemo pian ka ochako gape tiro pajo woko. An le chake mara alibachiel kimia bungwen. Ki piera bor wi abungwen. Kar me wano beru I oryat. Wano beru la chuo. Nodong oryat la chuo. Gikelo yat. Gimiyo kilitino. Mauno ikare minywal. Tuo no kobo ki kumien gi. Ubiene kumgi. Owego tie litino maduong ma wano ngeyo gi. Ma gen gitiga kwo ki tuo jonyo. Ento wang maki wachi, wang maki titi, wang maki chimi. Ka yene yene litino eno tika kwo ki tuo jonyo. Owego oryat la chuo chung machalo oryat mapiere tek tutwal. Migwoko we kwo betie. Tutwale bor litino maki nywalo gi tuo jonyo. Lutua lok mi tuo jonyo matien wano tika loge yene. Piere tek ni wi logo po piere. Kare duchu. Weko ki poyo widano. Ni tuo ni putie. Tie jeme mokene makai nene chako donye kwo. Iyo mingala. Chiruenyo anyim padano. Amira mi la bola dek. Tie la tien mo goyo we gulo kanyi. Ma wajo ni kondo mochon mege. Atamu ni mero message marach tutwal. Message marach tutwal. Pien mero piyo chwin dano. Wano pie ki lok mukene ma pol kare. Ki loke kum litino.
to twale ke nen gucha winyegi ki balu nying le tieno inde to be chero ka pime pien dogdo wajo do ni ende ti do kituo la tien no chako tim matata ingeye la tien no tuo jonyo wano bedo ki records mati very clear gulo kanyi schools mapapat maki reporting ni le tieno mokene magen gi kwano mano gen gingeyo ni giti kituo idi woma le tieno luwot go neno gen chero ngolo luwot gi kilidi atamo ni eno ni bena ti yo matuo bedo ka kobo kere e kumalo mi Uganda chan en mukero dia chuli go chan eni oberu gen marach titwal ma wawe petwero chopone wa boga petwero chopone le tiena nyera wa matien gen gi chung i district ka chate ka ini chero i jingen ya yum ni di benti kany pien eno ulogo kimaduong ka le tiena no tiero iri kiti magien ki ono gi kere i kwo gi michate poro chuny in la nywal pien pini weng magi chero ka chate ni kom gi let le tieno ne mukene kom gi yot ento tij madong kitiyude kom gi tij kigeru jomukene mer nigi digi iburu labo gwoke ki roj bol owego kiet mituo oketo kidong kori chuny mone ni ato kena kuni udugu duong tutwale ya chuli ino latien wajo malon ni ato kena ko latien tiero kanyayo tuo ti jomukene ma kakiluonye iworo pedok tiche ento gitika tiyo tich maweko wanu logo man ni nieno mo biluore oikomgi nieno mo biluore oikom litieno gi in dano madit dano ma itiyo dano ma kiwuri ente chawane dano nini chalo koko pi miero neno latien pa ngat mo kari nyimi ino yuega ibokone ni tindaga medo tali na ochero malo atamo ni dano makoman no bero ba furi ino ka ko gore ka chien no gitido ka boko kitidong gien dong gi medo kere tuo e dia chuli an tima chala waga gi gitamo ni eno ni medo ruombi mero to bajo jo eno ni tiguro kan chowa mone weng o ka moma la wipe mako dano madiet me wachane ni jal atamo ni kana chak choyo mon ma puro kwe di mapapat oro dong o aliba pa ki wiye ki bod gi yueha aneno eno ni to bajo ingeye yene tika lanyo le tieno padano itika miyo tuo ki le tieno padano wego lwenye kum tuo jonyo dugu gien matek ya yum ni professor bera loko mcham pe joma gen gi munyo yat la bon cham pe munye wadakta bene wajo ni be chamu betie mo cham be obetie komien ento ichawa ni madong udugu dong right loyo matiga yelo umegi wakilu megi wa makitika kwo ke tuo jonyo ena ye red me malaria yin kai tuo yo malaria chi bi ngeyo kiti malaria rakere malaria tika goyo dano e level mapiyot wa ima kumi yot ene ka malaria umagi wiri no yogio chiro ngad mati yat kono don one ni ning level me chimutok ana miro ni ana lok chimutok on two sides amiro ni alok as a traditionalist ni chimutoki ya chuli no gena be mada piene ya chuli kanga moni tie kituo nyaji i community moni no dano wenyeyo inero kero kituo nyaji dano wenyeyo kuri chimutok eni
kare cha ukonyo weko no read mi kobo patuo jonyo no tino na piny mada. Eto madung muondo chako defining chimutok according to their own knowledge. Ulogo meaning mi chimutok ya chuli udugu gen marach. Ichawa ni kilwenye kumlok mi chimutok uweko yo tutwal kidano matiki tuo milipe chero kamiyone botla wore. Anatamu in my own thinking ni kauno actually mete kikuri kirika bedi ki neno wachi toro twer padano. Ento in a way or two there was a blessing somewhere. Ichawa ni litieno la wikpe mako litieno la wo bero chiario kama gulu kimiele yelu dok kum lo nero ki kume manu gimo pe duri no litiena nyira padano tika miele yo piet e stage du dok kadong litiena wobe matino mamukene maka gipi oa para poro gitiero katugo kinyim anyene bede tiena nyira chuli mukene litiena nyira loloka makai tika tugo kinyime chi piki nyime enoni chalo watering can is so disturbing. I know bene a classified information ni karemo do tela go chwalo tim mameki ni kongo chiago investigation e futi teme watiem pen go chiago dugu customers ginu dugu mieto wakonyo kaka nini kadong yendong ki chweri ni kejere niang weke duok report weke luenye kom tijaranye enoni ti yende ti donc dugu la memba kunu yende lega ni donc ti ari odo rom wek de fuk chon le jet de ye ti jimi mukene uno permeta ni dake walunga menta what we can raise up macharo kaka to wachone ni po amero girneni pien tika ruenyo te kare watu twan uno wano kwero donc lo kamario ma geke ritma joma guteki gitika bino kanyomo le tina nyera matino tutwalo wega wajman umegi wa magian giti London kilo umegi wa magiti London UK US Canada kika mukeneni cha mukene gen gi biro pajo gi mako ching litino matino enu magian gitika mako chingini litino lanyo pemira ni waluong nying dano bat jomo kene tika biro kalanyo litiana ya lanya araberu ki cases ario ma watere police dano mak dit maki woro waka piera beru biario ini biro ka nyuar latien maka apa piera rio biachel anu yoro kumi bene pe ti wajo ni omero ti liadi atamoni war pierete war should be at the center of our life wachak nene wachi wa roma wachak winyo lek palo wotwa ka wek ke lweny e kom tuo ene Uganda wajo ni by 2030 no pegi mero neno any new infection. I don't know how they're going to do it. Ka yini kere regional referral hospital gitiki prep ma gituju ki dana tuja gitiki prep ma ki munya kungi wajo le kayiri tiyu kere kiri kay ruata ki ngad matiki tuo yempe no but also chamu kene kone doctor doge ye rate of discordancy tila mal mo makonye bepe actually I think under ruata ki families makaro piera rio may no la cho komelia dako komelia la cho komeyot explanation enuni dong chamu kene teko wega bipenyu doctor ma way now kado ngad mati discordant kake kwanyo remone kimi kum in makumi yot may pay discordant remone logyo chwaine no remone beru for only 90 days chito idok any megi money chi lok kum tuo jonyo tie lok marach neno cha report wajo ni gulu is standing at 9%, which I think is very high. Mbarara, I think, is the one which is leading in the whole country. No be peko mawano aye peko monyi
no don wano dugi olo kong te kare wa loke ana po e wono tutwan apo di twan lot yar lot ma be ma da de ben kai du I ramadan ni dare Apoya. yeah Apoya tutual net gana na dong o tema mer la kirmone chi a bironi olo da kira rio mono furu wera lo olo kumbidini an amero gamo dong kamana pian be pol kana ben dong dan benetika ye ano anyway be pian discussion anyone mero wanyamu lo ke wino duju an lok mete kwar megwa tamni ikiet me setting mete kwar ma megwa bene tie kere kien ma puony bene tie kere lok me beri gi ruate kien la cho ki dahoni enuni bene tie chamo kene participating amate amiro wacho man ikiet ma iwang da ma mega yen ma no ana ang'eyo ni lunyoru onyo gwok en wachi kiner no gikerie kom gitu twal ene lok me neno ni ini gwoko dako mabe igwoko lecho mabe ka ini dako ento puony tutwal matut ilok merwate ikin won ke dako nyo won ke lecho mano wayo nyo nero umir ku puony ikar wani nen chalo dono kache yao no bertie ikar wani no dong jem nene chalo ber chalo wacho choko si enuni omiyo awobe kenyera matuong gochero atemu jem matema la bonge ne onyoka leba chul mawani dong gochero la babany mapego nyang kien mano jamne mo kene no kitimo kede omiyo gine enuni ochero chinywaya onyaye tuo matek yen lok meburu obedo tie gien machamo kene no mier kibira ento yen no chagwak chao kene ngich mo madi obedo pe ikar mano ngat mo enuni dongo kede omiyo kichero chamo kene no kitamo ni kitiek jami kitek kom wek no in bene kichiet kibok ni komo bedo tek mada no i yonge la chien inoni no ye awano ikar me buru weko chao kene en awano enuni dong remo gwenye ikine enuni tuki doko kom tuo kikome man atamo ni kadong anamiyo bene ki tam no aramo nywak ko matutut bene date kanero loka battery na atamni man ini dong piberu be tutwal ni kidok kong kichak neno lok me puony lok me sex education umir wano chako ket ye wang wa ke yap wang bedong ke nen chalo wachi balulutino ero ke nen chalo yupulutino ya nyim aye tutwale ka o mwahamoni mano dong ruateni lok me buru ya choli kon ngagini ono pole kiter chalo gin mo ma peki loka ta ben peki wacha ta ni aneno chalo tika tia ko wow kwanye wonu wagware wonu o chako neno lok me sex education me kelo lutino me chako ng'eyo je mukene pe la tien ture ana ng'eyo tie dano mo ma wakwano kere university ma ono tie virgin wa year tu ma ono pa ng'eyo ge gino mo keken ti en pikit tim machalo kama enuni omiyo en ochero chino yoke en kikori pekoli enini ma uchwer chuny an tutwal ka achiel gi dano ma ing'ere pien ni kar mung'eyo kome ing'eyo ni jem ne ber chalo apoya dong kachede ng'eyo komi dong kapeo no yang chwano no kiber ka titi kit mano bere rache ki ng'a gile egni de cher de fuane ta si omiyo chero chino pero
piani ugwako kome nyo bero chalo virgin nyo dar ma fut pia nge lok me buru nyo me rwata kila cho kitako baka wai mwaka ne university mwaka me ario tamni enini piera tek waneno lokom sex education chalo gen ma piera tek ke ponye piera nyera ke ponye piera wobe gugwake gen mukene mano time ke ponyo ke wek gunge jam mukene machalo meno ana tamni lokamo maduong pe be ka ana tieko kaman pe koni battery na ngala ana poyo Poi to al de ben log ma imi yaro amir bien bot muze kilama Paul Yeah, moderator for atamne lokeni kita neno kere ti very stressful kita yimu waju kere ti lok machuer chindano pien history me tuoni kit mara ngayu kere atamne won baro ngayu ni tuoni kita robot wa ya chuli kaka menyego mechol chwing ma juma loy lobo ana gutemo macharo agenda ma lwen ikom machuli ki kit gimo ke ken matie manego dano ci tuoni en ne ki tero tete donc kere wa kum karne anano wajini biro neno matut madoti uri moko mo igulu manyingi winye ma gen te ka facilitating chatro utena nyera kaka lu rock mati gulu dukan ge yo mate ka promoting prostitution ye igulu merkenene dukan yene kiloro lotela ma ye chuli mere unene inuni duty ge teach no mer gen gene go temela kaka shops sex shops your bar your nightclubs ma tika promoting lok malaya chate atamani miro lutela me chuli unen kid me loro gini no no angi benatini lumone pachuli put pia gi yene mo chan ma wan wo kene pia romuge gine ni put bong bong mir ki mete ki kid ne ko down you ma pat and inuni is one of them ma ge mete ki kara population ma mera o dok ping ni kama ngoma dong igi chatawni lokene is a very serious issue. Mirwanero attack to we go back to lokum lutela. Lutela ka kit inki yeri ni bet kon MP. Pedong tichi me cerka inyo ni ya bugeru ya bungo kuno dan u yeri inde wa ko yoli ya. Anan waje wa onero kidnagan facing lutela ilok challenge and mawano tikere ni actually atamne lokamapol but it's very disappointing and very stressful me mede lok ene lu ponya bena mero konwa ginene lu nyoru bena mero konwa lenyi kom ginene lu tela at the political level at the LC level mero konwa this collective kilu dini bere mero pon kinma mero bulu gu go kere lok man me war tata macharo malaya atamani mier kerip ching level ma pat ko le weng family level village level district level sidong ludini bana ko kon wa ye atamani loka ma pol petie poyo ara poi to al Lady Grace mi almedo tam for your viewers ke dano in matiwa nanwa lock ma pool lock ni kata muzee ke lawa wa ke ni lock ma diet mada nak ma man ta at ke konga so gem mati amana to twale yeni petiket check mo malutela manu yam kanu ni wan wotiki kiri RDC makwiri mala tem gang ma par pe gang
jimu kene ini weng kono ki jogo jime ni weng joke ento kero pa dano ki joma miero no tie eno la kuri lok jime ni weng dano romo chung ma romo chung mitim jime eni ni peke nyokir ka gitie giti ki luor pien jime eni kita mzee kila eni mira kene ni ka gang ti ka to kita eni mira konyo gi ki lweny mapol pien tu twale ka chale ni neno gang tira nyer ki monene wi migi gang tika dong kwogi ki bala oko man ti dong beber ni ning loko kiris pul ki kwen ki lok ki puny eni wen jimi eni wen kama tika time eni noni bak ki tu borwa pe ki meti ki tim pe bene pe ki meti ki tim ki meti daro kwo anyim palo ti wen kaka wen kwogi ngo ubale en ka kama chui ma dirti ye en eni no jima romo yope wan wa beri lo ma wako ka ni la kweri ginene ne ka ini ngeyo ni in kumilet e chero ki ngeyo ni ini cher na in ki tui dar ka ni twege ki twege ker cheli we newspaper na tuge ba so romo time endo gamente mone ne machar mwane ma romo chung nyulu diro magitie kitwero magiromo tim jimi ni peki miyo tim ne pian peki tika meto bute ene kama right ye ne ano ni pien jimi ni wen no romo tim ne an lo mo ker ma pol ma romo lo ne pien joma gang guloko eno tuori tika bedu wen ente lo mo ken tika dugo ping mwa dok tika sia ter malo kiri wa lo kayat en mi lo kayat ke kenene ya duyo peke dar kiri ngate mo ko man lo kayat ber ti yelo dan so kiti ka lwen i level wen ma papat ni kom dan ma kom gele pon bene pere ngo bene pere so en lo ma ana rom wa ni en apoyo ana poyo to al yeah kai romo yubo viewers comments mapi ai kero amiro mi duan no nak ma a bot Reverend Dr. Alfred Ban kedibet en team we are na tipo petit kenwa endo eno donyo ki log ni be cab lutedero uri beke luti odiat were ki luenyi komparo ni kachiel dong waje ni ki twero ti mongo ene me puonjo dano wek nge ni ki twero gengo ni tuo ki twero gengo tuo ni kidoke ki twero wa yubo ni ki twero pim ne kai ni pim me nge ne dong miero inemi igwako komi igwako komi no worry yeah kidong pira tek madani walwenye eni kum gira ngoma okele en loken chalo chan ma udonyo maraj madani miero lwenye kome lwenye kom cake matiket ne kodano mon jema pira tek twal dok ben kira professor wai ni kayin de tika mon yat mi ne ni cham mo bebe ne ti miero ki lwenye kom chan ki lwenye kom cake kidong ki lwenye kom popo apen tuoni tie ma tek twal kom mon miel kenen ki lwenye we dok pin kidong professor beno bur lokom 2 weeks and Alfred beno wajini kedibet watiga yele lokom 2 weeks miel waneni en jo madong no gen gitio kituoni miel kenen ni tika nywen wiki matek madama ke konye mana etama Alfred katikede Amir Karo, what we knew, comments for viewers. Okay. Mzee kilama hiyo ka wek dongi rama pa na ne Yeah, man agibot gana Alal Morris. Live from Sudan. Amaro lo
ame watie kalaro ni. Anche. Yeah. Which Sudan, South or North, but I'm sure it must be South Sudan. And I am Lango from Lera district, but we go. I'm on a good journey way another. Yeah. 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 Kitum, how many percentage? Tom, you're putting the kid gum. Taking Oh, you. should be kid go back. Yeah. Oh, okay. And the same Alal Morish. Okay. Same person. Yeah, I think I Alal paid Morish. the percentage per day. And per day, Any percentage that you 8.4. 8.4 per day. Yeah. Yeah. Okay. Grace O'Cott. Everything has a good and a bad side of it. What are the leaders doing to stop these kind of acts in the society? So painful. That is right. That's right. Yeah, man, will be you look my professor wide in the mirror, Lutella, Yomadini, and Kidong, your material, yet, milk, and then get it, Tammy. Okay. Yeah, next one is Grace O'Cott again, beautifully presented. Wapoyo. Again, Grace O'Cott, leaders will not help. We need to take back issues to clan levels, family level, etc. And she continues, and Grace O'Cott, I mean, political leaders are just materialistic. We need to use cultural and family leaders and setups. Well, it's just my opinion. None of the Caribbean, down should know they were cheated on Kigera, check Pacara, Madong, Roger Pajo Kumbil Choyo. A time will be a meal card, man, Minan, check Pacarani. Minan, see, I'm on my 12 con you teaching only. We put love here. Okay. Many comment mark get it on. Okay. Yeah. Okay. Okay. Yeah, I'm not for it 12 don't man, but don't care where I give Kedare. Me no time, me, you don't know me what I told me one day lock me, check Pacara, Madong Tiedon. I don't know, Professor circulated the copy. I've got it. I'm really, you can't know, Ben. It's in the Tarpalo TV chat. You come one day and check Pacara, you can't never walk near what I'm TV. Where it can make Kijing, you know, go Kara, where it will parody. Okay. 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 Then. One more check on my viewers. Yeah. Yeah. Do a poem or baby poem. Get your mugo join or for comments, track or baby one okay. A company or bit water wounds a bit of beauty. Yeah, deck any don't come better program, Mama Giki until Muhammad. So, one of way you jock a mile and then one to a deck a beauty. A poem. Yeah.